Kurumjari, Yangbiri Punamu Impact News ki Manung Hutna Taramnoksari. Ngasi Manung Hutna Kanagada Wapum say Maroina High Court na Piriba Directives State ki DGP Assam Rifle ki IG Assam Rifle South Amasung GOC 57 Mountain Division da Blockage si clear tau habagi directives si tasenga masi thabak wen onthok putaragadi lakado wonu singda highway si clear oirakanda akoigi yamna free flow of essential commodities to leidadra haibagi wafam du khana nabagi tanja duni lonena lengjin biriba gas singdi aigi yet ithang thang phambiri basi es manglemjaw former IPS officer tamo manglemjaw woi taram nokchari aduga gas ahungi marakta phambiri basi kogendra khomdamni editor Sangai Express Manipur edition tamo kogendra su taram nokchari aduga aigi heget ta phami najari basi kaidem mani sene bukene tamo mani su taram nokchari adubu ngasi Kanabasi, Hojadringi Mamoina Habatai, Madudi, UNC activists, UNC volunteers, UNC Yam active Oiba members na Assam Rifle 34 Assam Rifles ki convoy da Madudi, trucksing, private trucksing, Assam Rifles Wiraga, Poche, Purga Lakota, Sanabati district ki, National Highway da, UNC volunteers in the Tingba sing to the Moigi Tingbodro Mara Morikanda, Mohigi, Sanabawari, exchange of board, hot exchange of board sing do. Nana, Yangbiriba viewers sangam song guest singi mangda thamjage. Aduga in a PCR hygiene basi, Maduki clipping do, Maduki visual do, I amukta play Tamuna by PCR to soy hygiene. No. I will never hurt you. You are looking for him. Yesterday, I said we will sit down together. Sit. Right? I am calling you. Kindly tell your name. President. Yes, take. It's okay. He is intimidating. Intimidating? Yes. Are you want to use that language terminology? Yes, you are intimidating him. I said. He was looking for him yesterday to settle the issue. Okay, I was looking for you. I was looking for you yesterday, but you took away the. Now these polite vehicles are from Assam Rifle. I am convoy commander, Assam Rifle. These three vehicles are from Assam Rifle. But right now, they are not having proper documents. So I am cooperating with you. These vehicles will remain at this place only. Not this place, not exactly this place. This place means in AOR of this company commander. He is company commander 34 AR. And these vehicles will be under his if you want to take it by using force, fine. No, not force. Not we are using not force. No. Mr. Satsang, I will not politicalize this. I will never. Assam Rifle, not politicizing. If you are speaking, take it away. Speak to me. Take it. I am speaking force. Point-wise to you. Just Mr. Satsang, speak to me. Speak to me. I am convoy commander. I am telling these three vehicles are from Assam Rifle. I am just listen to me. Just listen to me. Excuse me. Gentlemen, if you are speaking to me, excuse me, take it by using force. Fine. No, I am not taking. That's why I am cooperating with you. This vehicle will remain with the company commander. He will be the in charge because this vehicle are from Assam Rifle. Listen, this vehicle are from the Assam Rifle. But right now they are not having proper documents. We are not taking this vehicle to keep in our custody. No. That's why, man. Listen, I will not let my boys sleep at road. Okay? That's why we are requesting. Excuse me. Don't give condition. If you want to take it, take it. I will not give you take condition. it. Yes, take it now. Yeah, I will. Take it. Okay. Take it. Okay. Take it. If you want to take it by using forces, by using arms, you are not listening. No. You are not listening. Take it. Hoji viewers sing visual clipping the yaur sing say 34 Assam Rifles ki officers sing ne aduga kanna akan mamong da wari chanariba UNC ki volunteer sina ate topa kana sunate madudi set sachang ne mama samakti ansam gi all nagai student association Manipur ki president ne aduga thamnariba ngangnariba wafam sina truck si private ki truck ne adu Assam Rifles na hair tawraga makhoi gi poche sing puhan bani Puriba Traxi, UNC Sum Moi volunteers in check Torpada, valid document, Yauti Habadagi, detained Torga Tamakpadagi, Tangai Padana, Assam Rifle Samsung, Makogi Marakta, Akan Bawahota Sinaduna, Nanga Bagi visual Dune, Mayam Ubiquity.
तामो ने इहान लाक्सब ताई मदुदी लेरिबा फिबम तामो हुजिक उत्पीरिबा उकिबा विजुअल तामो उर्बिरे दुबु कोर्ट की अकनबा डायरेक्टिव सु लेरि मदुदी आईजीआर साउथा जीओसी 57 माउंटेन डिवीजन दा डीजीपी दा मदुदी हाईवे से क्लियर तौगदबनी अथुब मतमदा हाइबसी वाफम से असिकी लेरिबा फिबम से द क्लियर तौबसी कयाम ग्राउंड रियलिटी द कयाम ओथोप याई हाइबसनि तामो इहान गंजनिंग हौजिक उग्रिबा फिबम सिंगसे असे याम साथेना नंगाइतबा अमनि हाइबदी इकोनॉमी ब्लॉकेट हाइबसे इलीगल नि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नि हाइबसी सुप्रीम कोर्ट ना हाइबा हाई कोर्ट ना हाइबा अदुगा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मयाम ना हाइरबा यानरबा वफम अमने यानिंगा लेतरबा अदुना अदुगुंबा दुदा सिक्योरिटी फोर्स के मनुंगदा पैरामिलिटरी फोर्स अमो ओरिबा असम राइफल मखोइबु अदुगुंबा आइना यादबा कांगबुगी वॉलंटियर्स सिंग अदुना थोरक्तना चेक तौबा याहल्लिबसे मसिमक यामना असम राइफल की इकाइनिंगाइनि मोइगी कलाइदनोबा मोइ अदुरदि यूएनसी ना तौरिबा थबकसे इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऐसी आइना यादबा थबकनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा थबकनी हाइबसी लोइनमना खंगी मदुदा मखोइना मदुगी इंटरप्ट तौबा याहल्लिबा असम राइफल से हौजिकी थोदो अदुदा यावरिबा सिंगसे मोइसु एएनसी बु ना कोइनना सौगटपगुंबा मालेबा मरम मदुना हौजिक लेरिबसे तांग कुनमंगा जनवरी कुनमंगा दा अखोइगे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना तागिबा डायरेक्टिव निपान अयाम प्रेसिंगसु फोंगनगरा हैनु ताई सिगी मतुंग इनदी यान हनबदा पीरिबा डायरेक्शन से करे हाइरे हनबदा पीरिसी GOC 57 Mountain Division aduga IGAR South particularly Harmonico are directed to take adequate and effective measures along the areas 32 in number moina vulnerable oiba mapam 32 ni haibani is identified in the meeting ji CHQ gi meeting ma tang trama panda togi bado January gi Chief Minister and Chairman Oerga. Under their control, covering National Highway 2 and also the area covering National Highway 37 so that there may not be any recurrence of the firing by anyone on the convoy. Hojiki disturb tauba aduda natana. Nongmai kapsili ba khochili ba punamak asi tauhandanana ba adequate and effective measures se hairiba mapung kuntrani thoi vulnerable oi haidana moina puthok chariba mapam kuntrani thoi se masida matik chabe action lokalu haibasi ahanba directive ni aduga same directive asida GOC amasung IGAR da piriba ani suba amana moida particular oina pirip se they are further directed to arrest any person against whom a reasonable suspicion exists that he would be committing a cognizable offense in order to put hindrance in the movement of vehicular traffic over National Highway 2 and National Highway 37 in the area under their control. Adumaina moigi control the lairaba. Adugma National Highway 2 gi, Aduga National Highway 37 gi, Lairiba Jagasi the vehicular traffic ta, disturb Tauraba, Aduga Madugi reasonable suspicion of for committing a cognizable offense to Wehana Kalaba, Aduma Aina Yadaba Tabakadu, Moinato Wehana Kalaba, Maram Sana, Adur Woodi, Adumba Mioi, Natraga Kanglubado, Madu Pagadabani. Haiba ainge tabaklo khonaba aduga loinana adugumba ani subada mu hairibana mapungoi bada unlawful assembly ama karigumba sem tarabadi hairi mumpham singsida and then 44 chu chalai rabagi matungda adugumba sem tarabdi executive magistrate ama state government na mapam singduda duty singduda akoige kanu thamgani diput tawgani adugumba executive magistrate aduna pibo order do Madu cooperation pivo ina haibadi the kalerati sale season now aduga tear gas kapu natraga nongmai kapu natraga mathakta kapu natraga lati charge to haiba asana chungba kaliba reasonable directive order passed by the executive magistrate mapam duda hairiba sing asida Assam Rifle amasung IG kanona GOC army amasung Assam Rifle ID paramilitary forces amasung army sing namadu ingadabani haibane aba mapunda ko tai duna tai lijare aduga gari humdrai company humdrai thoi piro kholo haiba mayam loi khangnare ko aduna hairi basigi matung inadi
Masi GOCC Army ki represent torimni Manipur dal leiriba Army punamak se masi ki makok si GOC 57 Mountain Division ni aduga Manipur ki manung dal leiriba Assam Rifle Paramilitary Forces sing ki manung da maru oiba ama oiriba Assam Rifle se masi ki IGAR South se masi maru oiba amani aduna makoi anida yam kanna pirip se kay noibu asida disturb torakpa aduga ayet pa apan ba pirakpa sing se darkar matungin na phau aduga madu tahundana na ba nome kablak bo kholakpa na sing masu otho handana ba madu ki section thorang lokatana adequate measure lokalu aduga state government na su hairibu mafam sing sida executive magistrate thameraga darkar leibigi matungina kulai sinna ba musin sinna dabgi matang si tau hairi aduga makhata ko order da su hairibu lambi ani sigi yamna vulnerable oiba mafam sing sida 144 to haibam su yauriaba hairiba item number kano sida item number 4 da koi direction number 4 da in case state government concerned district magistrate is apprehensive of untoward incident in spite of all the measures taken by being taken that people or group of people may indulge they would be promulgated 144 CRPC over the area or areas in order to put check against them to come over the road. Lambi sida clear to bukak natana case lambi da akogi apan ba pier abadi unlawful assembly o helabadi madugi 144 ching matugina 144 si makal anini mi mari natra mga khujukulai sibaya khujukulai puraga punba tinba atusu ya handaba natraga kone mayam na curfew hoina khangali se mi ama bau chatpa yati haiba si 144 ki manung dana ba 144 close to ki matungina aduna adug masing ado da kalai rabdi adu su siji nau adug masinari ba mafam maduda ai koi CRPC makada criminal procedure court ki makada executive magistrate na command to halaga madu order si to hongadorimni aduga army na amasung paramilitary forces na highly bathabak sing si pangthokpada kari provision da togani CRPC ki makada aduga armed forces special powers 1958 chu jika hariba lambi ani chadadi phajna layaba aidi imphal gi segmentary ta lokthokhi baduna tonganba amani adubu national highway 37 imphal to Jiribam national highway number 2 from imphal to kogi mau kogi state ki manungda haraga mase armed forces special powers empower tori mafam ne aba aduna hairiba sing sida lambi si line clear oinana ba army na aduga paramilitary force Assam Rifle na chingbana manile na ba thabuk tu togadabani aduga state government na maduda topum thokpa magi magistrate thaba aduga district magistrate na 144 toba from the direction of the state government tau haibana ba ador burdi ngasai gi uliba caption do caption hoji utkriba clipping do adugum si Aujiki ko na piriba directive tang kun ngarang na handagi ni na handu khudak ta piba ngamdrab su ngarang republic de ni ngasi di oramba yai adu ragadi masing machi matungda amuhanna thoandana ba togadam ne ba kari ma thol ba tarabdi thokte duga thopum chu thokte haibani tawon jong election ning se baru ne hujik se particular 72 company haidi hujik leriba phibam sidagi 72 company amaka henna haibani central forces sing masi center da haidisi court na piriba directive se pu haibani 72 companies say akoina 80 per company of the 80 na count or so 5760 personnel ni puna lakadu se asigumba 80 to 100 ena leira su ado ai to 100 oragadi 72 se 7200 ti leira ni personnel se sigi sing se sinaraba and plus mamang da masu pangre matudi vulnerable places se number of vulnerable places on national highway number 2 se 32 den already identified tawre aduna Ladiba, Nasagi, another 74 companies, 8 Torogadi Nation Highway, Chapchana clear to Wung Mudra have the Tamukari Pahum Tambini. Masigi Matangsi, Nasagi company give up do Akogi 100 Nas Haragazu, my company get on by administration to analyze Magi Aduna, Madam Orga 60, they get Kara Hento Angel, other Kaktanishin of Yaba, me Pandushi. I the company administration, Magisana, Tangaba, Dugi arrangement, like given. Lonema ground, I will ground the 60 Karahan, but I Muktani ground the lack was Shin of Pandushi. My legani, Adu Sigi Masi Yamna complicated Oiba, Port money. Madam de Masi Asoba social issue a moina.
ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯏꯅꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯦ ꯇꯤꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯏꯁꯕꯥꯔꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯖꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯩꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 72 ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ Okay, thank you. Tawen blockage se kamai horokpa kamai loisanba wari sanabagi phibamduna tongana maike moromda thamkhraga huji ki blockage se using force by any means clear to haibagi clear directive to snir lediba ofam se ado tawen huji se atopa clipping amsu bire madu yen sugi volunteer yam banate mioi khara khaktani maruina ansam gi president masamuktuni yam kana confront tawnari se akhoi Assam Rifles ki officer singduga ओइरिब फिबम सेदा मदु गारिसु यामरते पुरै दो मोइ खरा अमनि पुरकपा की पोतु की वाफम दुनि ओइरिब फिबम सेदा लैरिब फोर्स सिनर कांदा द एंटायर मरोना याम कन्ना ओइदोरसि माउक्तु सेनापति बहुकी स्ट्रेस से हाइरिब फोर्स सिंग डिप्लॉय तोर कांदा हाईवे से क्लियर तोब ngमगद्रा ngमोइद्रा कयम ओइथोकनि हाबसि तमो कय कमेन्ट थमिनि was hoi sir na haibu du maina blockade loisan da adi oza manglim da oza haibi gre madana tongan ba isu amal loisan da ba jina abo jike ba security force mayam koi de piro immediately pu 72 companies aina hairak ba 72 oigera 2000 company oigera security force sizinaraga hagdok padi ngam yai blockade to permanent oina madu loisan ba di sungoi oida ba ne ba ada ojik haiji jidi lambida Hojik Dimapur lambi gari chendaba security force na adi Assam Rifles na ngak chelaga moigi pot pujari ba gari duda thinge madasu gari yam banate gari yam na pori hari ba khoi jiri lambi sida security force matik chana yauri bane chai sida sai ngasi nini humni mamang da hana thokiba noni gi thong mana mayam sang nung thawadu to khro pare madugi matung da mayam gi convoy marak tu yaurok pa civilian gi gari ma khulai pai ba mi tara mu kom thara ga nipan da gi tara pha hai adon open oina ka pa ga hal ine ba adigi hap da nati ngarang nan jo muk tanker ama da tanker ama kapsal laktana tanker yu da ho da to ma yam lekre driver yam irang ho lekre adona security force na phana ngak sela ju gari khodi mak da security force to personal tara mu ka tong chal ga chala su dungai sik da ka tharak ba di ma du jo nang ho da po ne ba adona security force thajal laga lambi hangdok pagi di hangdok pi yai adubu kano su mada satliba driver sing ju sik so hai sini khoi mau lambi da di Imphal Dimapur lambi se da di driver sing steering pairo ena state government na hai si karigumba hoi hai di hiding da bawani siuna ba thodi 20 lakh ama pi ni adi next to kin thabak pi ni na hai ne ba adumak da driver jina isa ga paisa ga matik na ba di khoi ngamoy ona ba ngamoy na chalu yadri ba adu na di ki driver jing ju ki adi mi ju loine ki adi mi gi su hoi masina moi gi chum ge hai ge lang ge hai ge ra mayam to hoi da thabak ni tong da thabak ni khang na bawani sai da court na direction pi dringai mamang da so dum Indian Home Ministry na noi se crime against humanity ni si to on han hai gi ju lai ra bane ba adu su tok tra bani tok ta matung si da Assam Rifles si convoy ba thinga ga thabak tori ba ngam mi se masina di security force adum thajal ju hoji hari jidi convoy ma ta security force na ngak pagi wana te ba Assam Rifles direct puraga lakpa keno ne ba moi gi gari ne ba adu ba thinga ga khana dana di adu ju hai masi clipping jing asi gi ngarang gi na ha nimit khani gi mang thok ba thodok tu di mi ani pharui Assam Rifles na purui moi gi hengmung da le post purui adu mayam irang hor thadokki aduna lai film jidi masi ai hai di haiman ba thokadra ina khale adu Assam Rifle loigera mo ogera security force UNC na ngambagi mawung ne UNC gi makada aduna security force haja laga blockade ti hangdok khibi yai hangdok padu permanent solution ju sungoi ju oiroi hangdok padi ngamgini nam hadana madu da misi mina thoga madu gi daitaduna kana logdori ba thokchu thokani kano da
sin adu mang da inthura kadar mi sidi kulai pai ba kana to even sigi phalan ja thok ta biya ba nupi mayam na lambi de hipchat na leibada sen security force masing phanam ya men to na amam pa ra thangdo ka do mangare thangdo ju mi lising manga tara hipchat la ka da du oi biya na te ba hoi hoi adu ki na no mai ka pak ba tiar ja ka pak phang no mai ka pak ba to ka ni kai na chen ni bi ya ya bu madana solution di never okay hadi security phanam sinner su tasengna blockage se clear oibdi hai adu permanent solution amo oiba haibadu di still madu oithokte adu ko lady phibam state da tasengna confrontation tasengna thogla gadi madu mok security forces mayam sinner bauda clear cry book to bungam bai se yam doubtful oidi habni tamon thambiri se thank you tamon in soi lakchaning se maroina tang kumunga gi piriba directive se maroina masi thabak onthokpa thabak to onthokpa tai haiba tai madu shuti nung marakta khara lera su ngang shuti im leire tamo masigi directive taseng taseng thaba oina pangthorok da mu kayam kuina changi do mali da masigi force sing si ground related da mafam da yorokpa aduga taseng deploy torok da mo kayam kuina muk changi do mali da mo sum gano da expectation da mase kuina changba yaroi hoi ko na haibusi indraga di kanthemu ko thanana ba I am ready one of the koi se guest counselor guest counsel ni id ukinni case asigi petitioner ki oina magi private interest ta natraga personal interest ta natraga mayang bedang ta mana thari ba dugi interest ta magi oina lepana ta ba is invited by the honorable high court ko senar mari manga invite to wi manung da amani mara madra masida mating pango haidana masida sarkar ki ukin singa government advocate general ga aduga central government ki assistant solicitor general ga petitioner ki ukil ga leiriba mayam de marakta ko yetna ba amte yaudi leiri si blockage che lip to hanba aduna madu taunana ba makal ki order si pirpada kalaibo illi india di case loidri ana hojik piriba ngarang na hantang kun manga da january kun manga da piriba order se khar kanba order ni strictly togadabani adu mase kalai bobu tawi tawde haibasi check tawnana ba tang kunthra ma thoida machige kalai bobu action local haibasi pirakadui ba aduna mazida akoi chu yenge bina ba as an observer madada yauru ba sena council amu oina kalai bobu army na IGR na central government na state government na illi inde haibje kona thawa tawraga maka akoi ko hai kare ta hajil laga yabra haibasi akoi ge wasu ta dorim ne ba aduna ko ta togodoriba khokadoriba adu bude khono se hana mangjon haibe yaba nate subjudice oigani aduna adu leibanina ko ne piriba order se masi ingane na khalli aduna masi ilabordi akoina hojik makki one de khele na harina all time solution matam ma ko ge na hari se asigi de matam chupi oibudu di sinna nate adu gi di hane ke blockage loi haraga ana government mala aga madugi economy blockade amasung matam chuppegi toba ban indefinite strike na chingba ki thingnana ba adugi mechanism ama state na law sengma da ba khoka da ba mayam am leya ba permanent solution gi dudi hoji mukti darkar leitri hoji ki oina UNC na November amadegi taseng mate kontra ma thoi October degi bo horabani adu official oina November amadegi hoji pau changchal iba ayang hangti 90 days surani asigumba asi yengdana leiriba state government pura fail oraba 100 to 100 fail oraba aduga fail ore haidana makul wang na thangatana center na tobiro darkar leiba central gi oiba constitutional obligation ai londa dana khar aina khar phong na haidokali chahum yankai taruk siju nabiro haiba sisu haidaba adudagi de center na su to adi state na su to adi mayam journalist sing kari sing nainariba analyze story ba sing so ani makta dum haiba channel citizen ge khangde journalist khangde amul chu center ke chu state ke chu ani makari taina ba darkar lege state na to gadab na trahaba mai chapaga maitan do degi lokthokadriba checkup page to state na ba state ki khut na ba chumi checkup to center na mateng pangwe yai pangge chu hairi adu lokthok na ba mechanism sipai PUPD ama PUPD center na darkar leiba mateng pigadabani adugi thabakti PD dana nan ko ta haigiba DGP masana haigiba moi top brass mayam ko bada central government gi security forces singdigi including 57 mountain division aduga CRPF aduga BSF Assam Rifle full cooperation p IBC yaya
adegi somna chu moina central forces sing na koi state ki DGP na haibe du meto koi full cooperation pi ba ani si ya nei ba hoi adu argati adu gumba mayam loirega maitan mai asaba iba UNC gi mai se maji checkup na lok thok da checkup tu di pi re central government na maji lok thok pi gi sabuk tu di state government na ogadam na ba adu state government na madu lok thok pa ngam dargadi ai nga cha hari do hoi madu center da pura center na kosira si to na independently to raga nang kap kera kapoera to raga state government gi congress ki oiba karigumba badnamam ta sulai roi center na to bani aina dum hajar ga yare center na su hekta ma central rule to re haraga hekta kap ko do nate koi gi strike ki mathang mathang lai ri dana an badai sing strike ni water cannon adu gidi to umyam singu to kan yes matang lati sa tawni adi sing chaisin gani adi tiar gas tawni adi nong thak ta kap kani mi da kapsin ga dab nate ki hanna ba so that mayam do tak thuk na ba adu mayam puno mo hamjel le adu na khoi upai le tre adu dani khoi citizens committee manipur khoi na rada bi not kida khoi pullaga ama tawjabadu khoi na state na chungam draba provisional governance na su government su ngamdraba national government su ngamdraba adordi UN gi hoje hariba RP2 asi tore haraga adumba gaza street ta tawgriba mayam mache praja mayam bu hanba adu namdana thingba ngamgibado adu pol akadoine ba mache bharat sarkar ni ekai ngai oidoine ba adu yodringa da bharat sarkar na hariba economy blockage chair deal tawna bi da mukta arebu upai an rajnath ji ne so haigare constitutional obligation mana hairedana honorable CM IBOBG do your duty nangi constitutional obligation do pangthu ID law and order economy blockade si nangi na thongni adu nangna tawbadu da darkar leibuda ai pige adu haire karigumba darkar leibu su piraba nangna somadu tawdrabadi tangai fadana center gi su ai su praja oibanina ai koi constitutional obligation se haibadi 356 se masi tawrapa tabani ai su leini haibani ai su leini haibani ba aduga election commission su darkar gi matungina sumaina langdana sum leragadi free and fair election tawbu ngamui tabu ragadi election commission su hangaga central government na tawpum tawputu tawrakadoine ba aduna samdilap kadang sa hangibagi matang duda ai khara koine de haire mayam si bhap tamin na janing bani aina khangaba khara da ai opinion oina humble opinion oina aduna Honorable High Court na adu full bench na chomnegi single adigi division adu natraba full bench ai koi High Court ki capacity judge hom lejari chi tara leiba kun leiba ka cham manai koi full bench ni full court ni full bench ni asina peri ba directive che masi indam ya roya ba indra ka ti kai dokani ha bidu as per law adum leine ba adu Kogendra na haibidu dasu yaye masi na sinamdane da hangdo ke biya do matam chupi oiro haibidu diya ba matam chupu ke di hujik naina ba chumdre mathangi government la aga congress na bu pair chu BJP na bu pair chu or otherwise third plan na bu pair su adu gi mechanism putu haidna kone being a citizen permanent solution da gudi atopa wafam legani adu hujik hujik thengnari ba highway clear oilo haibasigi wafam sina mani haibani thank you tamo तमो निजाई ब्रेक की मतुंग दा तामो दे लाक्सबते कमर्शियल ब्रेक अमगी मतुंग दे इम्पैक्ट न्यूज की मनु हुना येंगबि बपुनम की फमदा थुनु पुदुन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो Please visit Project Patterns, Namaibu, near Kushumarpa. Manung application की मपुंग फावा solution पीर Durasign G6 सिजनबियो Durasign असे Tata Blue Scope Steel Limited के flagship retail brand ने Durasign liner की खुदों चाबा सिंग Manung मत्सुंग मापान के application की ख्वाइदगी यांग बफुंगलांग कुपनबा यांथबा सिलिंग अमसुंग फकलांग खाइदोकनबगी इराई लाइव solution पी panel सिंग अदो अफाइबा अमदी चप युंग माइकै install तोबा याई Durasign Tata Blue Scope Steel
That's the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. ब्रेक की मतुंगदा येंबिरेबो पुनमकपु अमुक हेन तराम नोक्सरी परमानेंट सोल्यूशन अमा हाइबदुदी वरी छारगा कोना मदु मतम चंगगनी वरी छानबगी फिबम दुमदी हुजिक चुक कोइना वरी छाबई फिबम दुसु उदे तगदबो हाईवे से कमाइन क्लियर उहेनगदगे हाइबगी मतंगदुदा मरोइना तामो पुसला कांदा हुजिक तामो मोनसु थंबिगरे मदुदी तांग कुमंगा हंदकी तांग कुमंगा दा पीरिबो डायरेक्टिव सी याम अकनबो डायरेक्टिव्स ने मदुन मसी तंगाई फदना इंदबसु यारोय हाइरिबो फिल्मसा ngसाइगी कंपनी अतोपसिंग मयाम पुसला कांदा लोइनबक मफम तंगाई फदना ngakfam thuena han already point out leraba vulnerable places sing tu thamakaanda हाइरिबो सिंग तसेंग थोला गदी people सिंगना तसेंग ना खोगी नेशनल हाईवे से चुचोदना मतम लाकदब नुमित खरना दि हांगानी हाइना तामो लौबो याबो जाला लौबो यादब जाला कमाइन थमिनिंग ताम मसिकी मतंग सी यामना सेंसिटिव ओइबा पोट अमा ओइबनिना महि हुजिक तौरकदु थबक अदु ओइनिंत्रगो ओइरोयना आइना हाइदोकपसु मदु ngसाइगी कोना तारिबो हुकुम अदु एग्जीक्यूट तौगदब पार्टी सिगी दा ओना तेना ओइना थोकनी अदुना ai ngasai yengखिबा तारि हाइबदो अदुगा यामना वाफम अमखक्ति हौजिकसी इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट लाउथोक्तना सरकार सिगी सु माबी तौबगी शक्ति सी अयाब इलेक्शन कमीशन द सिनरगा लेखरबा मतम अदुना सी यामना सरक चहिंग नाइबा तांजा मनि हुजिक लेरिबसी यामना क्रिटिकल ओइबा सिचुएशन अमदा अखोइ ले अदु मसी ngasi ngarang heta leirpsu nate tha ani ohumgi mamangdagi leikhraba potlaman aduna swai area sida di ekhoina state sigi leiriba issue leiriba hojik thengnariba economic blockade ka loina na leiriba problem sing asi ekhoina fully aware tawraga kari tawgadagi hana kari tawgodobano aduga hojikna kari tawgodobo no haibsi yamna clear oiba masangi masi both state aduga election commission aduga central government aduga tasenga di idea mase swai area se da thabak si tawba amba ngamdraba aduga praja di hathina warabani na economic blockade sangna laabani mase economic blockade se anywhere da tawna da ba war against humanity do akoi un na haram bi ai